Shubor nakaslem jong unongsan hima. Concrete Mercy Langte kaban nakasnong domsok khai nongna Southwest Khasi Hills kalami khamat ya kajela kabalat banya shimbenta kajingya kop ya kabalatip kum ke interstate level pageant competition spark Mrs Northeast India arajar arpulai kabala penlong halong ba Guwahati haga South tarik unaiving arajar arpulai hagani kajingya kop Concrete Mercy Langte kalayo ra ya kana Mrs Northeast India Brand Ambassador print model arajar arpulai haringkat prangut kinong job neki arteli ki kerdan A but B da kaba bishar kat kum kereta neki jela baper jong ka than chtai lam mi ngi shishu ko kong Langte kala bat tengru ya kanam kum ka nong job jong ka best performance of the day hakaliang karwai hakapor ba penlong ye gajinya kop jong ka Meghalaya Superstars state level competition season 2 host nem arajar khandreo but kala yo raru ye kanam kum ka Miss Popular haka fashion wizard mega model hunt host nem arajar khat khandai but ka Miss India goodness ambassador hakajinya kop jong ka Miss India black carpet host nem arajar khat khandai ngadai inong vai ibala job ten but yo ekanam jong best performance of the day house nam arajar khandrio hakarim san Meghalaya Superstar season 2 tenang tu padnya syaje bandai chopo India's talent fight and ray nomor ba nimla banyo sponsor maka lentiru kalau kebajangan kejakar kalau kebajangan tengala no kanya ketuka thong bangan le panya khun na kabenta kataka rensan Andre I ngasmo komen chibut le ko All Meghalaya Dancers Association ba I president ba ke bok thaba ila lila yanga sada ko wei pat kaliti kata bangan rung shakini kam pajan ti te ini ko mayale harus nama aja khandai ke fashion wizard mega model hunt but nalayo ekanam most popular na Miss Popular. Te hadir ketupat naga fashion bazaar kila pa iha panganlay siya po kanika rensan jong Miss India black carpet pa usnang ala jakat kandai bat lang dulu ngalajak ikanam kung Miss India goodness ambassador. Ba tangtu ngala syong tat no kandian malbang hapan pendap ya kapuli putih bandang la pas atau nehu te mentapal kalong kung kajing kila kajong lehi bangan beteng biang kan ya kaniga competition bandai ya kaniki kam ajen wala kala ban kata kan ya gajing kat ke jongi mo la dan ki makan tho ini hindai lada kata ka jingtu ke jongi kan no ka babha te lada ka so jang ka jing job ru ka jing job ke jongi ru kan no ka babha ti beliau ke yo i kan kata ka kam ke jongi longi dei ban ra ya ka akon ka buram ha la ai bangidan but kumang mo akong banya bangi de bener ya lagi hau play tengin an mo kita ki ba maki kindan la ki jis new ni ki la dani mi shaba jo katla kan nilai nim judai than e banin nin penong ya lagi ni penya srin than ba kita ide ban shuya be takadenti ke bangi de banlet but bangi ya kata ka jingtu bangi mod nado bangi mi la lagi kata tu mentani patut kita respon nilai kan sekarang bah ka All Meghalaya Dancers Rastam yang grassroots tanus nama raja kata itu mentah mencuang yang sedang mentah kiri nongsa ibu kiu sama kaki por nama raja ibu kiu tak nongsa jadi ni ibu kita kiri nongsa pak betul oke nongkawan betul dengan ibu kita kiri kuat lampau kuat admin siapa perform kiri national level dengan bangsa ini nak lihat All Meghalaya Dancers nggak kedut nang no jadi dong kini nongkawan wah kibalik sebentar ni dan sana berapa pak bae ngalung bangilum ni hilang lagi kasim jike ini bang perkio ini ke nama bangindon bisa alis ni bisa apa fon juga sen aset ni dan sana tak tukar ni tinggi yo anak tu lima di program bagi pulang mau ke Meghalaya Superstar dan ini program berkarya jadi ni juga pulang ke fon dan ni ada keserta dan buat kebahak mengenai orang bersua keren ada mentah ada serta kan snow lang lagi kan ay bentalan ini kung ka asisten jini kemudian nong kecilak ke klan tangan tak kena sama bagi iba hagi di sini melanda bidang dan penolong yang udah amanah program
kabade kong truck sa bibu. Paling warna ini kalau nggak ba ni iba pun ikon sama kilangong ako trucks. Dang ni tisu buat kilong ini kilong sam pun kita kipra. Tapi lagi warna ini dia mana program yang pakai karut show mana kani nggak bersuatu ba kumno ban penpah ikna kumno ni bersuatu. Dia kong sarkar kat singap lem ni ke bang yong ni kami keren kenang bahan bahang sini kenapa ikna bukan sab dalam ngop ti jisu babunjai. Ini ni petan ni kinong sa na kinong wa. Jadi tribe isipun kikam namataka society. Tribe kanta society kan ko iblang salang. But na ide na di model ni di basina jisna ni mono badan ka kasap. Bun sin ti jiya kan ini bangir ni persiang ai bor paret banira. Timba ka tribe jo ni yo la yo ni ka sarna mo nagalian ka we ka company na ko India. Timba ka India Talent 5. Tiki IT yang ka association ini kum long yalam mangan siam kum koordinator jong kani pan promote ikna samla ki badan sab apa ngat jela Meghalaya nabat kum koordinator mangan berkiu ikna apa Meghalaya ruwe nama pun kita samla kita kasab bolu ki announce yang amo kila announce kani ga waipat kade jong kadi ga kasanat ka barang riyo manen kade ga sanat kade na po dance ki diwani ki angnim ki sawan balai ngak khat iki dance ki diwani si ko silong namar nga i babon ki khna pun badok kimla man afford iki bakin next di Kolkata ke next Delhi ke next Mumbai balai audition tende kala keren bagi company na po ka dance ki diwani na po ka color TV channel bang request bakin wana silong ang penlong ya audition kenapa khna ko dan sap ka jala Meghalaya kasih jaitia bagado bakin wana ni kini audition bagang scam ru di bagi jumwan rezeki nama ko jala Meghalaya jing bon bagi khna ko dan sap te ngai lihat kan pala ban penrung kiri kena pakai mau bagan audition bahkan lo jing mentoi mo rezeki